Idemo tamo kamo nas put nosi, gdje nas tišina nepoznatog zove, da osjetimo drugi miris, da dodirnemo neko drugo tijelo, da otkrijemo neki drugi zvuk i da opet putujemo. Tako među ostalim svoju plesnu predstavu Na putu opisuje ravnatelj splitskog baleta, koreograf Igor Kirov. Balet Na putu prva je ovosezonska premijera splitskog HNK, iako je publika ovaj Kirovljev uradak mogli gledati i na ovogodišnjem splitskom ljetu. Koreograf Igor Kirov na scenu Hrvatskog narodnog kazališta postavio je 32 baletne slike kojima dočarava posebno stanje između java i sna uz glazbu Johana Sebastiana Bacha. Po završetku predstave publika je dugotrajnim pljeskom nagradila protagoniste plesne predstave Na putu. Meni je drago da smo počeli zajednički ovaj uspeh i kao prva predstava u sezoni, kao otvaranje sezone, ja sam prezadovoljan od ono što smo uspjeli da skupimo sve zajedno i kao što kažem, krenuli smo negde, to je naš put i ja se nadam da će nas put odveti sa više uspesima, sa više predstave, više celokupne energije i tako dalje i tako dalje. Goran Golovko istaknuo je kako je vrlo zadovoljan prijemom na koji je ova baletna predstava naišla kod publike, te kako se odlično uklopila na kazališnu scenu. Predstava je svakako dobila jednu drugu i drugačiju dimenziju na našoj pozornici, zatvorenoj, baroknoj, crnoj kutiji. Ona djeluje kao mala, snovita bombonjerica koja se razvija u jednu lijepu, apstraktnu fantazmagoriju gdje kroz sat vremena otplutate u neke druge sfere i vjerujem da će naša publika to prepoznati pa da će ova predstava nastaviti svoj dug, sretan i uspješan život. Balet s klasičnim i suvremenim elementima izvodi 17 plesača i plesačica, a proizveden je na ovogodišnjem splitskom ljetu. Ja sam jako zadovoljan, jako sam sretan, puno sam se bojao ove premijere jer je jako teška, zahtjevna, puno smo radili, već radimo, ja mislim, zadnjih 4 mjeseca samo tu. I pripremili smo jako dobru predstavu, publika je reagirala fenomenalno, mi smo jako sretni, zadovoljni, eto, sa moje strane sve dobro. Imali smo mjesec i pol dana godišnji odmor i mi smo počeli prije 3 tjedna. I bilo nam je jako teško doći u kondiciju koju smo imali ovo ljeto, ali eto, uspjeli smo, skupa smo se potrudili sa koreografom, sa pedagozima i došli smo do toga, publika je vidjela sve. Bilo je jedno veliko uzbuđenje, mislim da je predstava prošla u najboljem redu, ja sam se osjećala izvrsno, publika je odlično reagirala, imali smo dugi aplauz, mislim da je bilo stvarno jako lijepo. Predstava je nešto novo što još nismo radili i mislim da je splitska publika to vrlo dobro prihvatila.
Koja vam se izvedba više svidjela, ova u Hrvatskom narodnom kazalištu ili na Sustipanu ovoga ljeta? Pa tamo je drugčija, tamo je drugačiji ambijent. Za nas plesače ovdje je puno bolje, zato što imamo puno više uvjeta, imamo nekako publika nije toliko blizu, imamo drugi osjećaj, puno ljepše je plesati u teatar nego vanka. Za vas? Pa puno je bolje u kazalištu, imamo sve uvjete. Na Sustipan je baš ljetni ambijent i to, ali za nas za plesače je puno bolje u kazalištu. Nekako sveukupan dojam malo bio ljepši na Sustipanu zbog okoliša i svega, ali mislim da je ovdje jako lijepo. Meni je lično mi je više bolje, više intimnije tu na sceni nego na Sustipanu, mada Sustipan ima svoj šarm koji je malo drugačije nego tu, ali atmosferski kazališna scena je za mene barem dražija nego Sustipan. Gledala sam premijernu izvedbu na Sustipanu i uvijek sam sklonija toj varijanti. Mislim da je onaj ambijent daleko primjereniji za ovakav balet. Nadam se da su svi uživali, naime ono je u ljetnoj varijanti, ovo je sad jedna zimska varijanta, malo nam je ružno vrijeme, pa je sigurno omelo i to veliki broj gostiju da dođu, ali evo, zadovoljstvo je što imamo ovako jako uspješan balet i zaista mislim da je na zavidnom nivou i nadam se da će baletne predstave koje će biti cijelu zimu, a mi smo ih planirali u okviru našeg City Breaka, zadovoljiti mnoge naše goste i privući da upravo zbog njih dođu u naš grad. Bilo je jako lijepo, sigurno da bi dojam bio još potpuniji, da je možda bila glazba uživo, da je bio tu naš orkestar, ali evo, zaista baletani, baletanke su ispunili naše očekivanja, bili su zaista onako razigrani, usklađeni, a i Bachova glazba po kojoj su oni plesali, uvijek jako lijepa glazba koja opušta, koja relaksira. Pa drugčije. Sustipan je prekrasan ambijent, ali možda ovdje u kazalištu je nekako sve manje intimnije, tako da možda se bolje osjeti ta energija između nas. Ali mislim, Sustipan je predivan. U predstojećoj sezoni Splitsko će kazalište premijerno izvesti 2 operna, 6 dramskih i 2 baletna naslova, te 9 koncerata na velikoj sceni. Pa u drami će to biti komedija Buža koju smo već vidjeli na Splitskom ljetu, zatim 6 lica traži autora Luigija Pirandela, Neprijatelj naroda Henrika Ibsena i Nosorog Ežena Ionesca, na maloj sceni Romanca o 3 ljubavi i Klara Schumann. U operi ćemo imati premijeru Moć sudbine Giuseppea Verdija, a već u prosincu i operete Mala Floramie Iveti Ardovića. I još jednu veliku baletnu premijeru, radi se o La Sylphide Hermana Severina Levenskjelda, koja će biti premijerno prikazana na proljeće. Naravno, koristim prigodu pozvati sve naše sugrađane i sve putnike, namjernike u grad Split da pohode sve programe u Hrvatskom narodnom kazalištu, jer smo zaista, nadam se, pružili raznovrstan i bogat program i obećavam da ćemo dati ono najbolje od sebe. Splitski balet će nastaviti dalje da redi uspjehe kao i do sada. Na sezoni postoje 3 baleta i 3 moderne predstave. Imamo Orašara, imamo Vragovosta devojka i primjerno će da bude u martu izveđena La Sylphide. A između dolaze na putu, 5 do 12 se vraća, sa 5 do 12 imamo još gostovanje u Rijeka, u Zadar,
ne znam još, ima još par od njih, sad ne mogu da se setim, isto na putu ide na turneje, ima turneje u Makedoniji, malo Beograd, Sarajevo isto, a nakon toga kazališna sezona će da se završi sa East-West program, koji su, kako da kažem, nadežni mladi koreografije Evrope, tako da imat ćemo za prvi put triptih, koji se može očekivati jedan francuski koreograf, jedna makedonska koreografija kao iz Hrvatske, tako da eto, imamo sve, da imamo jednu uspešnu, plodnu, raznovidnu i za plesačima veoma tehnička sezona ispred nas.